Amakuru atugezeho aremeza ko ku mugoroba washize habaye imirwano. Iyi rero akaba ari imirwano yabaye ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi mirwano rero ikaba yahuje impande ebyiri, uruhande rw'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Hari hashize igihe kitari gito hatumvikana uguhangana ku mpande zombi, yaba yewe ku ruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo, bitewe nuko M23 yari yariyemeje ko itazongera kwataka FARDC. Mu gihe cyose hari hategerejwe ko FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa bwakwemera ibiganiro, kubera ko M23 yari yamaze kurekura uduce twose idushira mu maboko y'abasirikare y'ingabo za EASRF. Izi ngabo zikaba ari z'ibihugu bigize umuryango wa EAC. Akaba rero bari bategereje gusa ko habaho ibiganiro ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23, nkuko abakuru b'ibihugu ba EAC, nkuko inama ya EAC yabereye i Rwanda ndetse no muri hariya muri Nairobi yari yabyemeje ko hagomba kuzabaho imishyikirano, ariko M23 ikarekura uduce twose. Niko rero M23 ari yabikoze, ariko ubutegetsi bw'Kinshasa bukomeza kugenda bwanga buvuga ko budashobora kuba bwagirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Amakuru aravuga ko iyi mirwano yabaye ku mugoroba ahagana mu masaha ya saa 11 kugera hafi mu masaha ya saa 2 gutyo, ubwo ngo imirwano yari bwari kugenda igabanuka mu masaha nijoro. Ariko iyi mirwano ikaba ari imirwano batangiye kurwana basa naho begeranye. Hanyuma rero bitewe nuko bamwe bari batangiye gushwiragira, birumvikana ko na FARDC yari itangiye kugenda isubira inyuma, biza kurangira rero imirwano habayeho gukozanyaho ariko kutegeranye, bitewe nuko bakoreshaga imbunda zirasa amasasu maremare. Biro bikaba byabereye mu muhanda uva hano Igoma werekeza muri za Kicyanga, ahari ngo ibirindiro bikuru bya FARDC, ndetse ngo ari naho ikomeje kugenda ibika intwaro zayo z'imisade, intwaro izifashisha ku rugamba igiye guhanganamo n'uyu mutwe wa M23. Amakuru akavuga ko iki gisirikare cya FARDC cyari kimuye intwaro kizivanye hano mu mujyi wa Goma, kizijyanye ku birindiro byayo bikuru biri hari Kicyanga, aho barimo kugenda bategurira urugamba bagomba guhanganamo n'umutwe wa M23. Hanyuma rero makenga n'abasore be nyuma yo kumenya ko izi ntwaro ziri kugenda zimurwa, hanyuma rero nibwo baje kubatega ambushi, hanyuma basanga baguye muri ambushi ya M23. Imirwano rero ibaho, ni imirwano ikomeye cyane, ndetse ngo iyi mirwano M23 ikaba yayikuyemo intwaro nyinshi cyane, ndetse ngo hakaba harimo n'imodoka itwara intwaro y'intambara M23 yamaze kuba itwara muri rusange. Aya makuru kandi aremeza ko FARDC nayo ngo n'umaginga yangaya nubwo yemeza ngo ni M23, amakuru aravuga ko M23 yahakanye ko ariyo yafarwanye cyangwa se yabatatse ibaka izi ntwaro. Hanyuma rero bitewe nuko ngo hariyo imitwe myinshi muri Repubulika Demokarasi ya Congo, na n'ubu ngubu rwose ngo ntabwo bari kubyemera kuvuga ko bashobora kuba batezwe n'undi mutwe uwo ari wo wose, kuko M23 ikomeje kubihakana. M23 niyo yonyine ngo ifite ubushobozi, bwo kuba yakwataka, yewe ikaba yanabambura, mu gihe iyindi mitwe yo ngo iba yishakira ibyo kurya cyangwa se yataka igamije kwambura abaturage, yaba kubambura ibijyanye n'amafaranga ndetse yewe no kuba yabanyaga ibyo bafite. Ariko iyi mitwe yindi ngo ntago bishoboka kuba yakwataka leta igamije kuyaka imbunda muri rusange. Hanyuma rero FARDC igahamya ko ari M23 barwanye, ariko M23 nayo igahakana ko ari yarwanye cyangwa se yatatse igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ku munsi w'ejo hiriwe hatutumba amakuru avuga ko M23 witwariye uyu majoro, uyu ni generali Sultani Makenga, yavuye muri groupe hano muri teritwari ya Nyiragongo yerekeza muri teritwari ya Masisi, niho ngo yari kwerekeza, aho yamanukanye n'abasirikare be bazwe ku zina ry'intare za Sarambwe. Aho rero ngo bakomeje kugenda begera cyane, bagenda begera ibirindiro bikuru bya FARDC, kuko ngo babifiteho gahunda ikomeye cyane. Iyi gahunda rero ngo nta yindi niyo kuba mu byukuri bazabaka intwaro bakazifashisha. Ibiro bibaye mu gihe witwa Jean Pierre Bemba aramaze iminsi arimo kugenda aramba
kubagiza muri gihugu cya Indonesia intwaro ngo bagomba kwifasha ku rugamba bazahangaramo n'umutwe M23. hanyuma rero ibyo byose bikaba byabaye, ariko M23 nayo igerageza mu by'ukuri igira icya ibambuye izo ntwaro ubwo zimurwaga, nubwo irimo kugenda ibyemeza ko atariyo yabikoze, ariko amakuru rwose akaba arimo kugenda abihamya bitewe nuko n'abantu bari basanzwe n'ubundi bamenyeranye ku rugamba cyangwa se bahurira ku rugamba barwana. hanyuma rero ubwo tukavuga ko nanone FARDC izi uko M23 irasa ndetse nuko yataka, ubwo rero kuba ihamya ko ari M23 birashoboka cyane. ni mu gihe kandi M23 ivuga ko nubwo yatatse FARDC ikabambura izi ntwaro, biravuga ko nanone FARDC M23 yari imaze amasaha make itesheje inyeshamba za FDL ndetse na Nyatura zashakaga kwinjira mu gace karimo abaturage muri utu duce turi mu maboko y'ingabo za EASRF. hari agace rero kari gasa no kari konyine karimo abaturage, iyi mitwe rero ngo yashaka kukinjiramo kugira ngo ibashe kuba yatangira gukontora abaturage batuye muri utwo duce. hanyuma rero icyaje kubaho ngo nuko M23 yababereye ibamba, habaho ugukozanyaho, ariko iyo mitwe uwo mutwe wa FDL ndetse na Nyatura barashwiragira bakwira imishwaro muri rusange. ibyo byose rero bikaba ari ibintu byabaye rwose mwijoro ku mugoroba washyize ku mugoroba w'ejo tariki 13 mu Gicurasi 2023 muri rusange. amakuru dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri ubutegetsi bw'Kinshasa bwamaze kurakara bwariye karungu. nyuma rero yuko abamaze iminsi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo babyutse ku munsi w'ejo biriwe mu by'ukuri bakora imyigaragambyo bavuga ko banenga ubutegetsi bw'Kinshasa. Antoine Felix Tshisekedi amakuru aravuga ko nawe yarakaye cyane ndetse ngo yamaze kurakarira bagize ishaka ryaba bari mu mpuzamashaka ya Ramuka, bakaba rero ngo yabarakare cyane bikomeye cyane, kuko ngo aho kugira ngo bamufashe bashyira hamwe barwanye umwanzi, ahubwo bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri ahubwo ngo ari ikigwari, mu gihe nabo imbaraga zabo batazizana ngo bashyire hamwe babashe guhangana n'umwanzi muri rusange. ibi rero bikaba bikomeje kuvuga ko ndetse n'uwitwa Joseph Kabila wayoboyeho igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwose ngo yaba ari inyuma cyane y'umutwe wa M23 nkuko amakuru arimo kugenda abivuga, bitewe nuko yewe ngo uyu mutwe wa M23 uherutse kugera mu bikuyu hariya muri za Masisi mu bikuyu by'uyu mupereza Joseph Kabila. hanyuma ngo baza kugira batya rwose ngo bamuha abagaburira ababagira inka ibimasa bararya rwose baranezererwa cyane abasore b'uyu mutwe wa M23. aya akaba ari amakuru yatanzwe na societe civile iherereye mu hariya muri Masisi aho hafi no muri bikuyu bya Joseph Kabila, ndetse bikanavuga ko uyu Joseph Kabila ngo binashoboka cyane kuba agiye kugaruka muri politike, aho ashobora kuba nawe ngo agiye kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ngo kandi akaba yizeye ko bitewe nuko ubushize ari we washe guhashya uyu mutwe wa M23 akaba ngo ari uguri guhabwa amahirwe yo kuba yagirwa umuperezida, kuko we ngo ashobora kuzaganira neza n'uyu mutwe wa M23 ibintu bikagenda neza, iby'intambara bikaba byarangira muri rusange. ibiro nibyo biri kuvugwa mu gihe nubwo rwose arimo kugenda ashakisha cyangwa se ashaka uburyo cyakemura iki kibazo kiri hagati n'uyu mutwe wa Congo n'uyu mutwe wa M23, ntabwo ariko ubutegetsi bw'Kinshasa nawe burimo kugenda bumubembereza, kuko ngo yamaze gushyirirwaho nk'uko amakuru ari kugenda bitangaza abarimo kugenda bagenzura, kuko ngo barebe ko yaba ari gukorana n'uyu mutwe wa M23, hanyuma barebe ukuntu bashobora bamufatira ibihano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri rusange. turacyari muri Congo, amakuru turacyayafite ku bwinshi cyane. amakuru rero reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko nubwo bigaragara ndetse binavuga ko muri Repubulika na Demokarasi ya Congo intambara yahagaze hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo, birasa naho ibi ari ukujijisha imirwano itigeze ihagarara ku mpande zombi muri rusange. amakuru aravuga ko ku ruhande rwa leta ya Congo iza yambaye imitwe ya
FDLR ndetse na Wazalendo, hanyuma bakitwikira iyo mitwe, hanyuma bakataka umutwe wa M23. M23 ivuga ko irimo kwatakwa n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR, nyamara amakuru yuzuye akaba ari amakuru avuga ko ari abarwanyi ba FARDC baza bitwikire bambaye iryo zina ry'iyo mitwe, hanyuma bakabataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse imirwano ikabaho M23 yirwanaho ngo isubize inyuma ibyo bitero by'izo nyeshamba ziba zije kubataka muri rusange. Amakuru atugezeho aravuga ko witwa Sultani Makenga kuri uyu munsi mu kanya gato gashize rwose ubu tuvugana, ndetse n'imirwano iracyarimo, akaba yamaze kwatakwa bikomeye cyane, akaba yatatswe n'abasirikare ba FDLR ahitwa mu by'ukuri ahangaha ni muri Gorpoma ya Tongo. Ahangaha niho imirwano iri kubera mu gace bivugwa ko aka gace ari agace k'amashyamba maremare cyane, ndetse yewe ngo kakaba karimo n'ubuhinzi bukomeye cyane bw'umutwe wa FDLR. Iyi rero FARDC mu by'ukuri ngo yaje yiyambitse nka Wazalendo ndetse na FDLR, hari hashize iminsi itari mike ngo iyi FDLR iri gukubita agatoki ku kandi ivuga ko igomba kuzasubirana kara gace uko byaba bimeze kose. Ni mu gihe aka gace kamaze igihe kari mu maboko ya M23, ariko kakaba karahoze ari indiri y'umutwe wa FDLR ndetse na za Nyatura n'indi mitwe ije itandukanye, kuko aka gace bagakoreshaga nko guhingamo imirima cyangwa se bagafataga nk'imirima yabo y'imyaka nk'ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye. Ikindi kandi aka gace na gace kagiye kagaragaramo cyane cyane abaturage bahinga bafasha uyu mutwe wa FDLR. Abaturage rero abenshi muri bo bakaba mu by'ukuri bakomeje kugenda bahasiga ubuzima, bakagwa muri utu duce bitewe nuko ku mpande zombi babura aho bahengamira, cyangwa se impande zose zibura aho abaturage babogamiye. Bamwe barabafata akavuga ko bakorana n'umutwe wa M23, ku ruhande rwa M23 narwo rwababona rukavuga ko bakorana na FDLR. Imirwano rero nuko iri kugenda iba na n'ubu rwose ngo rurimo guhana inkoyoyo, imirwano iri ku rwego ruri hejuru, ndetse ngo rwabuze gica kubera ukuntu amasasa ari kuvuza ubuhuha. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 bihagazeho nubwo bagabweho ibitero bikomeye cyane n'aba barwanyi ba FDLR mu by'ukuri baje ari aba FARDC, ariko bakaza bitwikira izina rya FDLR ndetse na Wazalendo. Ariko ngo ibi byose mu by'ukuri M23 ikaba ari bizi yuko n'ubundi bigomba kubaho. Ni mu gihe M23 yasabwe guhagarika intambara ndetse no kugaba ibitero kuri M23 na kuri FARDC, igasubira inyuma ikarekura uduce tugiye dutandukanye, ariko ikavuga ko mu by'ukuri nayo niterwa izajya yitabara. Ubu tuvugana M23 irasumbirijwe cyane ahanga muri Gorpoma ya Tongo, aho yagabweho ibitero, ndetse izi nyeshamba zikaba zakane zivuga ko zigomba kubasubiza inyuma, zitagomba gutuma barara muri aka gace ka Tongo, kuko ngo aka gace bipfuke baraza kukisubiza. Gahunda yo kwataka izi nyeshamba za M23 kuri guverinoma ya Congo cyangwa se kuri FARDC bitwikiriye umwenda wa FDLR ndetse n'iyi Wazalendo, iyi gahunda ngo ikaba yari imaze iminsi iri gushyirwa mu bikorwa, ndetse iri no gutegurwa neza hariya ahitwa Kinshasa, ndetse yewe ngo n'Igoma naho ngo bakaba barabyemeje ko ariko bagomba kuyataka nyuma yo kubona ko bitashoboka kuyataka bitwikiriye izina rya FARDC. Ubu rero ibi mirwano ngo irimo kugenda iba, kandi iyi mirwano rwose ngo ikaba irimo kugenda ihiritanira cyangwa se irimo kugenda igwamo abasirikare batari bake ba FARDC. Gusa ku ruhande rwa M23 mu kanya gato umuvugizi w'uyu mutwe M23 bwana Majoro Wiringoma akomeje kuvuga ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bagorwa n'ibitero bari kugenda bagabwaho n'izi nyeshamba aho bibereye, nyamara mu gihe bavuga ko bamaze gutanga umutekano, ariko izi nyeshamba zikaba zarabimye agahenge muri rusange. Gusa akomeza avuga ko ibi byose bishobora kuba bifitemo gahunda na leta cyangwa se ingabo za leta nazo zibifitemo uruhare, bitewe nuko mu by'ukuri ahanini byamaze kumenyekana ko iyi mitwe ifashwa cyane na leta ya Congo. Hanyuma ku rundi ruhande kandi uwitwa Majoro uyu ni Sultani Makenga, General Sultani Makenga, biravuga ko nawe rwose ngo yamaze kwemeza ko abarwanyi be ngo bagomba gukubita batababariye, ndetse ngo mu gukubita ko batababariye ngo bakazishwirageza cyangwa se bakirukana izi nyeshamba mpaka zigeze ku birindo aho zaturutse, kugira ngo bamenye amakuru meza yaho izi nyeshamba ziri guturuka n'abari kuzohereza muri rusange. Iyi ni imirwano yatumye abaturage bata ibyabo muri utu duce tugiye dutandukanye twegereye hari kubera imirwano, mu rwego
rwo gutinya ko hashobora kuba yewe hayoberayo amasasu agiye atandukanye hanyuma bakaba bagiriramo bakaba bapfira muri iyo mirwano. Ni mu gihe kandi amaduka mw'utwo duce yamaze gusahurwa ndetse yewe n'amatungo ya muri aba baturage batuye muri utu duce bakaba bamaze kuba mu by'ukuri nabo basahurwa. Amakuru arakomeza avuga ko mu by'ukuri FARDC ikomeje kugenda itanga intwaro zikomeye cyane kuri iyi mitwe igiye itandukanye kugira ngo bakomeze kubafasha guhangana n'uyu mutwe M23. Gusa imirwano yubuye isa naho nayo iri kugenda isatira igihe cyo kugira ngo yongere igaruke, kubera ko ku mpande zombi ukumvikana birasa naho byamaze kwanga kandi bikagaragaza ko M23 itanejejwe n'iyo myanzuro. Ni mu gihe bamaze igihe imiryango nka za EAC zisaba guverinoma ya Congo iyobowe na Kisekedi kuba bakwemera imishyikirano, ariko Kisekedi akaba yaravuze ko imishyikirano kugira ngo yemere ari uko iyi mitwe yakwemera ikazaza mu buryo bwa gisivile. Mu gihe kandi M23 no yarahiye ikavuga ko kugira ngo igaruke mu yemere kuba kuza gusubira inyuma cyangwa se yemere kuba yakwemera ibiganiro kugira ngo igaruke mu buryo bwa gisivile, ivuga ko itazigera irambika intwaro kugeza igihe mu by'ukuri hazabaho ibiganiro bya politike. Akaba rero ari amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Bwana Lawrence Kanyuka. Amakuru aravuga ko uyu mugoroba rwose muri aka kagoroba turimo na n'ubu imirwano igikomeje, aho ngo M23 mu by'ukuri yamaze gushwiragiza abarwanyi bageze imbere gato basetinga imbunda zabo zirasa amasasu marema ibisasu binini ndetse zikaba zirasa mu ntera ndende bakaba bari kohereza ku birindiro bya M23. Amakuru aravuga ko M23 aho iri yamaze kuhategura bihagije ku buryo ngo mu by'ukuri byaba ari ibintu bigoye cyane kuba wabarasuka bahamya mu by'ukuri igihe waba utabarasha ubegereye. Amakuru avuga ko hari yabamaze gucukuraho imyobo ikomeye cyane. Imyobo rero ngo akaba ariyo M23 yiberamo ku buryo rwose kugira ngo uzabashe kuyivana muri imyobo byaba bigoye cyane. Hanyuma kandi ibi byose ngo ikaba yarabikoze yiteguye ko isari yose FARDC ishobora kohereza indege z'intambara, ikaba yanakoherezamo za drone z'intambara zirasa amasasu aremereye cyane, kandi bakavuga ko ntaho bayihungira izo ndege ziramutse zije igihe baba batirwanya ngo barebe icyo bakora babashe kuba mu by'ukuri bacukura imyobo bari buze kurigitiramo. Ni mu gihe kandi aba barwanyi ba FARDC bari kuza bitwikira izina rya FDLR ndetse na Wazalendo no bavuga ko mu by'ukuri bigoye cyane kugira ngo ube wabona inyeshamba ya M23 kuko ngo barwana ariko bakarwana batareba aho bari bakumva ari amasasu arimo araza gusa. Iyi mirwanuro ikaba rwose ikomeje ndetse na n'ubu tuvugana amasasu ngo akaba ari amasasu aho abaturage bamaze guhunga ubu rwose bakaba bamaze kuva mu duce twabo mu by'ukuri ibintu bitoroshe n'aka na gato. Hanyuma indi nkuru nakubwira ni inkuru ivuga ko rwose ubutegetsi bw'Kinshasa nabwo bwahora hiye buravuga buti M23 niyanga kumbaraga niyanga kumanika intwaro tuzayimanikisha kumbaraga. Mu gihe abanyepolitike bakomeje gusaba leta Kongo kudakomeza bakomeje gusaba Kisekedi kudakomeza gusaba amahanga imfashanyo kugira ngo bafashe guhangana na M23, ahubwo bakavuga ko bagomba kwifashisha imbaraga z'abaturage ndetse n'abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Congo bagafatanya hamwe bose bagashyira hamwe bagahangana n'uyu mutwe M23 aho kwirirwa basaba amahanga. Bivuga ko abaturage bose bagomba kuba inyuma y'abasirikare ba FARDC ndetse FARDC nayo ikarwana ifite nka izi neza ko hari icyo iri kurwana nabyo ngo bizayifasha kugera ku ntsinzi muri rusange. Andi makuru kandi aremeza ko ku ruhande rwa M23 mu by'ukuri nabo batangiye kugenda bagura intwaro zikomeye cyane, aho hari ibikamyo bigera muri 3 biherutse kwambukiranya ku mupaka wa Bunagana abiturutse mu gihugu cya Uganda, ariko ngo ibi bikamyo bikaba byari bizanye intwaro ziremereye cyane. Izi ntwaro ngo zikaba zarabitswe ku birindiro M23 iherutse gushinga vuba muri Kibumba. Ibi bitwaro ngo bikaba bizifashishwa ku rugamba bazabahanganyemo na FARDC muri kuriya kwezi ubwo kwamaze gusa na hari ukwezi kwasetinzwe kugomba kugarukiraho imirwano yo ku mpande zombi. Ni mu gihe perezida w'iki gihugu cya Congo Antoine Felix Kisekedi yabwiye EAC ko nibigeza mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya mbere M23 itarava kuzima EAC ngo igomba gukura ingabo zabo muri kiriya gihugu, hanyuma ibisigaye byose Congo ikabyikorera muri rusange. Ibero bikaba ari byo bintu byatangiye kugenda bigaragaza ko kuri akwezi ari ukwezi kugiye kuzaba ari ukwezi kurimo umuriro w'amasasu, ku buryo M23 nyuma yo kumenya ko uwitwa Jean Pierre Bemba ministre w'igihugu cya Congo w'ingabo amaze imisi ari kugirana n'inganda zikora amasasu ndetse n'ibibunda biremereye amasezerano
amasezerano nabo rero bakaba batangiye kugura intwaro zikomeye cyane kandi ngo izi ntwaro bagomba kuzazikoresha. Bavuga ko muri Mushaki FARDC yafashe abasore bane. Abasore rero bafashwe bakaba ngo ari abasore bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko nyine ahanini ngo bakaba bakoresha ururimi rw'igiswahili. Iki kinyarwanda rero bakaba bagikoresha rimwe na rimwe nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza. Abasore rero bakaba ngo bafashwe muri kariya gace ka Mushaki, ubwo bari muri aka gace bakaba rero ngo bari bagezemo bari kugenda babwira abaturage ko baje gufasha aba baturage ku bijyanye n'ibibazo bafite bigiye bitandukanye birimo ibyibura by'itumanaho muri kariya gace, bitewe nuko harimo ibibazo bigiye bitandukanye by'intambara byagiye bisenya iminara yo muri kariya gace, bituma ibyo cyangwa se ibijyanye n'itumanaho, ubwo navuga nk'amatelefone agendanwa atagira network, ku buryo ngo abaturage muri aka gace ntago bari bakibona uko bahamagarana. Ahanini ubungubu rwose n'ugiye gushaka umuntu yamushakishaga amaguru cyangwa se akaba yamutuma undi muri rusange. So abaturage rero aba basore ngo bakaba bari muri kariya gace, bakaba bari babwiye abaturage muri kariya gace ko barimo kugenda basana cyangwa se bakora amapoto, iminara nyine iyi ngiyi itanga sinyare ku matelefoni cyangwa se kwitumanaho, kugira ngo habashe kuba habaho communication. Abasore bakaba bari bageze muri Mushaki ndetse we banayirayemo nk'uko babitangaje cyangwa se babivuga ko bamazemo iminsi, ariko ari umunsi umwe bari bamaze muri Mushaki. Ndetse yewe ariko ntago bari bagatangiye igikorwa, aho bari bavuga ko hari ibikoresho batumije ngo bategereje. Ibirongo bikari nabyo byatoteye impungenge, bituma bakekwa baza gufatwa nk'abarwanyi cyangwa se nk'abatasi ba M23. Hanyuma ngo abasore ngo bari barimo rwose ngo bari bameze neza, kuko ngo bari bafite buri kimwe cyose, bafite amafaranga, nta kibazo na kimwe bafite. Akarero bari bavuze ko baturutse mu mujyi wa Goma baje gufasha aka gace cyangwa se abaturage muri aka gace kugira ngo babashe kugira icyo twakwita itumanaho. Hanyuma rero aba basore bafashwe, ariko ntago bigeze basanganwa ibikoresho ibyo ari byo byose bimeze nkaho bishobora kuba ari iby'intambara. Gusa amakuru akanavuga ko hari abaturage bagaragaje ko babaza ariko batarakuba muri aka gace ka Mushaki. Bakaba rero ngo ari abaturage bo mu mujyi wa Sake, bari barimo kugenda bitembera ngo babonye babanyujijeho babapakiye cyangwa se abatwaye, bavuga ko babazi. So bivuze ngo bari bamaze iminsi bari muri uriya mujyi wa Sake, naho abo basore nk'uko barimo kugenda bitangazwa, akaba ariho babitangazwa cyangwa se batangaga amakuru bavuga ko babazi muri rusange. Abasore rero bakimara gufatwa, birumvikana bahise bapakizwa imodoka ya gisirikare ya FARDC bajyanwa i Goma. Bikaba rero batekerejwe ko cyangwa se FARDC itekereza ko baba ari abatasi b'uyu mutwe M23, cyangwa se bakaba ari nk'abasirikare ba M23 bashobora kwa barasubiye inyuma, ko kugira muri no subira inyuma rya M23 bashobora kuba barakwemo uniform, hanyuma hasige bakigumira muri tuno duce bisanzwe nk'uko n'ubundi mu by'ukuri bigenda bivuga ko M23 itigeze isubira inyuma, ahubwo yakwemo uniform yonyine ubundi iguma mu baturage. So amakuru akanakomeza anavuga ko aba barwanyi, aba basore cyangwa se abasore uko ari bane rwose ngo bavuze ko ari abaturage bo mu gace bagiye baturuka muri utu duce tugiye dutandukanye, aho hari ngo abaturutse muri Kibumba, hari babiri baturutse muri Kibumba, hari abandi nabo ngo baturutse mu gace ka Nyaminaba. Aba bose bakaba rwose bafatishwe, ariko akaba bavuze ko bari bakora societe ishinzwe gusana amapoto, ndetse we ubwo bijyanye n'umuriro, abo gusana ibijyanye n'imiriro ndetse no gusana ibijyanye n'iminara kugira ngo itumanaho riboneke muri rusange. So ubwo rero amakuru ava ko bagiye kurebwa cyangwa se agiye kurebwa koko niba baba bafitanye isano n'ibyo bikorwa bari gukora. Birumvikana ko hagiye gukorwa iperereza bakamenya niba koko bari boherejwe n'iriya societe ishinzwe ibijyanye n'itumanaho by'umwihariko mu gusana, ndetse bakanareba niba koko aba basore bari boherejwe koko ntibaza gusanga rero ngo ibi ariko bimeze, baraza kubareka mu by'ukuri. Ariko nyine birumvikana ko nibasanga ari ibinyoma bari buze gufatwa rwa mikono. Ibi rero bibayeho nyuma y'uko habaye imirwano rero yahuje impande ebyiri, nubwo uruhande rumwe ari rwo uruhande rwa M23
rurimo kugenda rubihakana. Ni nyuma y'uko haraye habaye imirwano ikomeye cyane, imirwano yabaye mu masaha agana amasaha ya saa 11 yo za nimugoroba hashize, imirwano yahuje umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Iyo mirwano rero ikaba yabaye ubwo igisirikare cya FARDC kimuraga intwaro kizivanye mu mujyi wa Goma kizijyana ku birindiro byacyo bikuru biri mu nkengero z'umujyi wa Sake. Iyi mirwano ikaba yabaye rwose ubwo FARDC yisanze yageze mu maboko, yageze muri ambushi ya M23. Isasu rero rivuza ubuhuha nk'uko amakuru yagiye abigaragaza, ngo bikaba byahuriranye nuko iyi M23 yari imaze kuba iva mu gace, yarimo kugenda iva muri teritwari ya Nyiragongo irimo kwerekeza muri iyi teritwari ya Rucuro. Hanyuma rero biza kuhurira mu mirari FARDC nayo iri kwimura izi ntwaro. Hanyuma rero bahuriye mu muhanda rwagati, rwose ivumbi riratumuka, imirwano irakara, imirwano irakomera. Ni imirwano rero ngo binavugwa ko M23 ishobora kuba yakuyemo intwaro zikomeye cyane. Ibintu rero M23 irimo kugenda ihakana, ivuga ko atariyo yatatse, ahubwo bishoboka kuba ari indi mitwe ishobora kuba yatatse FARDC. Bakaba rero ngo bari kuyitiranya na M23, kuko ngo M23 nkuko yo irimo kubitangaza ivuga ko yarahiye kwataka igihe itaramenya umwanzuro uzava mu bijyanye na ya gahunda ya EASA. Hanyuma M23 ikavuga ko rwose ibi byose ngo binashoboka kuba ari imitwe ya FARDC irimo kugenda iteka kugira ngo bigaragare ko M23 yatangiye kubataka, hanyuma ibijyanye n'imishikirano bivugwa cyangwa se birimo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa bibe byasubikwa cyangwa se bibe byahagarira muri rusange. Hanyuma wenda reka tusoreze kuri iyi nkuru nyine nanone ikiri kuri ibi ngibi, ikivuga kuri uru rugamba rwaraye rubaye nyine nk'uko birimo kugenda bitangazwa. Abasirikare ba FARDC bari barabwiye uwitwa Ndima ko rwose batazigera bemera umwanzi ko afata n'agasantimetero na kamwe, ndetse banavuga ko batazongera gusubira inyuma cyangwa se kwirukanka igihe cyose bari kiri ku rugamba. Ariko noneho amakuru aragaragaza ko baje guterana cyangwa se baje tuvuge, reka mvuge ngo banze kubahiriza ibyo bari basezeranije Ndima, aho rero umwanzi rwose yabashwiragije barirukanka, hanyuma ndetse batana ibikoresho, mu by'ukuri umwanzi arabyitwarira. So ibi rero bikaba ari ibintu byagaragarije Lieutenant General Constant Ndima ko nubundi imirwano iri gutegurwa, nyamara aba basore ba FARDC basa naho mu by'ukuri bashobora kuzabatenguha nk'uko amakuru arimo kugenda abigaragaza muri rusange. Hanyuma andi makuru rwose aravuga ko akanemeza ko amakuru nka Okapi, Radio Okapi, yewe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya web, ikinyamakuru nka Web Job cyagiye kibyandika, n'ibinyamakuru byinshi ubona ko byagiye byandika yuko uyu munsi aribwo abatavuga rumwe na leta ya Congo n'ubutegetsi bw'Kinshasa bwa Antoine Felix Tshisekedi nibwo imyigaragambyo yari hari. Niko rero byagenze, imyigaragambyo ikaba yabaye cyangwa se ikaba irimo kugenda iba n'ubumaginganga ndimo kubagezaho inkuru, kuko ubu turi ku masaha ya saa 4 saa 5 gutyo, ariko imyigaragambyo ikaba ikomeje. Ni imyigaragambyo rero yitabiriwe n'ikiswe ngo ni impuzamashira hamwe cyangwa se impuzamashaka, amashaka yose ariho adashigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Urumva ko na amashaka nyine nayo arimo kwitegura kuba yakompeta, kuva gutanga arimo gutanga abakandida bagomba gukompeta kugira ngo bareko bazavamo umukuru w'igihugu cya Congo muri uriya mwaka cyangwa se mu mpera z'uyu mwaka tugiye kwinjiramo, amatora agiye kwinjiramo. Aya impuzamashira hamwe impuzamashaka rero ryitwaramuka nk'uko bari babitangaje ryose, bakaba bari bashyizeho yuko uyu munsi ari buze gukora imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo rero ikaba ari imyigaragambyo yagendaga ivuga ko rwose bagomba no kuba barwanya igihugu cy'u Rwanda, buri munsi gishyirwa mu majwi nk'igihugu ngo gitera inkunga. Mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 ni kenshi byagiye bivugwa, murabyibuka ko hanagiye havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye.
yaba umukuru w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi yagiye avuga ko u Rwanda ari rwo rwihishe ku kuba iyi ntambara yabo ndetse nayo 23 itarangira bitewe nuko ngo imbaraga uyu mutwe ufite zose zibukesha u Rwanda. So ni byinshi byagiye bivugwa ndetse bikaba byanagiye binagaragazwa n'abasirikare bagiye batandukanye bagiye bagaba ibitero ku barinze umupaka w'u Rwanda b'abanyarwanda ndetse bamwe bo muri Congo bikarangira bahasize ubuzima. Murabyibuka ko n'abaturage yewe bigeze gukora imyigaragambyo nabo bavuga ko u Rwanda rubarembeje. Abaturage b'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abakorayo ibikorwa by'ubucuruzi icyo gihe barasahuwe amaduka yabo abandi barakubitwa. Navuga ko nanavuze ko hari ababuriyeho ubuzima abahaburiye ubuzima nubwo wenda imibare itagiye hanze ngo igaragare ntago naba nanagiye kure, ariko none reka nkubwire ko ni byinshi cyane byagiye bigaragaza kubera ko n'umukuru w'igihugu uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi yaba mu manama agiye atandukanye y'imiryango igiye itandukanye ndetse no mutangazamakuru yewe no mu press conference yagiye avuga ko u Rwanda ari rwo rufasha umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo ni Patrick Muyaya uyu nayo yagiye abigaragaza mu itangazamakuru ndetse yewe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bagayagireho uruzinduko mu bihugu byo hanze nka za Jeune Afrique ndetse yewe na za France 24 naho yagiye abigaragaza. So ni ibintu rero byari bisa no bimaze igihe kirekire ndetse na nubona ko abakongomani bamaze kubyishyiramo ndetse murabyibuka ko uyu mukuru w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi nawe yanahise avuga ko hari n'igihe byigeze guhwiswa ko bateguraga kuba batera igihugu cy'u Rwanda cyose bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Yewe baba abasenateri b'iki gihugu bakabisaba guverinoma FRDC ko nayo yabishyira mu bikorwa igatangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyamara ibyo byose Excellent Paul Kagame ni perezida wa Repubulika Paul Kagame igihugu cy'u Rwanda yagiye agaragaza uburyo ki ibi bibazo ari ibibazo byoroshye ndetse bakagombye kwicara we n'umukuru w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi bakabikemuraho kugira ngo bitane ba mwana kubera ko mu by'ukuri we yagiye agaragaza ko abari kurwana ari babandi n'ubundi barwanye muri za 2012 na 2013 aribo na n'ubu bakirwana kandi icyo gihe u Rwanda ntabwo rwari ruri kubatera inkunga ndetse na n'ubu maginganga akavuga ko rwose nta nkunga nimwe igenda igaragaza ko cyangwa se nta bimenyetso na bimwe bifatika bigaragara ko u Rwanda ruri gutera inkunga uyu mutwe wa M23. So ni byinshi ro byagiye bigaragara kugeza aho na n'ubu rero abakongomani barakijunditse igihugu cy'u Rwanda ko cyaba kihishe inyuma ku bijyanye cyangwa se kuri bitero uyu mutwe wa M23 ugenda ubagabaho ndetse ugafata uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. So hari byinshi no byagiye bigaragara amaraporo agiye atandukanye kugeza ubwo Tshisekedi Kirumbo nawe yabaye none nkutangira gusa naho avangirwa reka ariko ryo jambo nkoresha gusa ndiye gisikije mumbabarire, ariko ahanga navuga nk'igihe yari yatangiye gushyiramo n'igihugu cya Uganda ko nacyo cyaba kibyihishe inyuma bitewe n'amagambo yari yatangajwe na Kainerugaba. Hari ibyo yatangaje Muhozi Kainerugaba biza gutuma Tshisekedi naho abishyiramo hanyuma, ariko nanone kandi ibi byose bikagenda bigaragazwa n'umutwe wa M23 wagendaga uhakana izo ngingo zose cyangwa se ibyo byose byaregwaga u Rwanda ndetse yewe akavuga ko ibi byose ari ibihimbano ahubwo ibikoresho ndetse n'ibiki byose bakoresha bagenda babikura muri guverinoma ya Congo bakabihabwa na bamwe mu bayobozi ndetse banatsinda ku rugamba FRDC ibikoresho isize bakabifata bakabyifashisha. Ni byinshi byagiye bigaragara byagiye bisobanurwa. So icyo gihe rero abakongomani bahise bijundika abanyarwanda muri rusange kugezana n'ubu ngubu amakimbirane aracyari yose sinzi ko azarangira igihe cyose iyi ntambara ikirimo hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Murabizi ko u Rwanda narwo ruri muri EAC rwagombaga kuba rwoherezayo ingabo za EACRF kugira ngo zibashe kuba zigarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko bitewe nuko agatotsi cyangwa se umubano utameze neza biza gutuma u Rwanda Tshisekedi atemera ko ingabo z'u Rwanda zijya muri ubutumwa muri rusange. So ibyo ni byinshi cyane byagiye bigaragaza, ariko noneho aya mashaka rero cyangwa se iyi mpuza mashaka ari ryo yitwaramuka naryo rero rikaba rigizwe n'abarwanya ubutegetsi bw'Kinshasa bwa Tshisekedi bakaba baramuke mu myigaragambyo. Iyi myigaragambyo rero akaba ari imyigaragambyo yamaganaga mu by'ukuri Antoine Felix Tshisekedi n'uburyo cyarimo kugenda atinza ibintu kugira ngo akomeze ayobore, dore ko manda ye irimo kugenda igana ku musozo.
ibitekerezo ariko hakabamo no kwamagana u Rwanda mu by'ukuri bakomeza gushyira mu majwi ko rwaba ruri rwihishe inyuma yo gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Ibi rero bikaba ari ibintu navuga ngo biri kugenda bibana n'ubu ngubu rwose mu mujyi wa Goma, ibintu byakaze abaturage benshi cyane barimo kugenda bavuga bati Martin Fayulu ni wowe uri buze kuba perezida, abandi bati Katumbi ni wowe uri buze kuba perezida. Ibi byose rero bigaterwa nuko nubundi aba bagabo ari abagabo bamaze kugaragaza ko bafite imbaraga yaba mu magambo. Navuga nk'uyu Martin Fayulu ukoresha cyane media cyangwa se itangazamakuru agaragaza ko ari umwe mu bagabo bashobora kuba bacungura iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri ibibazo irimo biyugarije by'intambara zigiye zitandukanye mu guhangana n'umutwe wa M23. Ariko none kandi hari n'abarimo kugenda bavangamo kukuba uyu mutwe wa M23 nubwo leta ya Congo yitwaza ko irimo kugenda izi nyeshamba zirimo kugenda zibafasha, ariko aba banyepolitike bakavuga ko mu by'ukuri Kisekedi nawe yabigizemo uburangare yakoze. Rero nuko ngo yaremeye gukorana n'uyu mutwe n'iyi mitwe ije itandukanye nka za FDLR, Nyatura, Mayimayi na za Kodeko n'indi mitwe. Ibirongo bikaba byaratumye amahanga rwose nta hantu namwe ashobora kuba yapfunza imitwe asaba ubufasha, bitewe nuko nyine biba bigaragara ko icyo agiye kurwanya yagakwiye kuba ajyana, avuga ko hari icyo agiye kurwanya. Ibyinshi bigaragara ko ari nabyo agenda afatanya nabyo guhangana n'undi mutwe. Nuko ngo afatanya n'imitwe yakagombye kuba arandurana n'indi mitwe, hanyuma agafata imitwe imwe agasa n'uyishyize kubere, hanyuma akavuga ko agiye kurwanya undi mutwe. Ibi rero bikaba ari motifu cyangwa se ari impamvu ngo zituma batemera kugira ngo babe bamuha ubufasha, kuko babona ko nubundi ibyo muri Kongo bigisa naho bikivangavanze bidafite umurongo. Bakanavuga rero ko binashoboka cyane kuba ariko bizakomeza, kabone niyo bashyiramo ubufasha cyangwa se niyo bagira icyo bakora, bitewe nuko hari impande zimwe zigenda zigaragara ko zirimo kugenda zishyirwa kubere n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ibi byagaragajwe na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron uherutse kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma rero ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ari na perezida wa Congo Antoine Félix Kisekedi akaba aramugaragarije ko u Rwanda rwihishe inyuma, mu by'ukuri ari rwambaye izina ry'umutwe wa M23 hanyuma rwataka igihugu cya Congo. Ni mu gihe rero uyu Emmanuel Macron akurikije raporo yagiye abona ndetse n'ibyo abasesenguzi yewe nibyo abo twakwita abashinzwe iperereza bagiye bamuha, yahise agaragaza ko ikibazo Kongo ifite atari ikibazo kigomba kuba gishyirwa ku mahanga cyangwa se ku bihugu runaka by'amahanga, bitewe nuko nkuko raporo zagiye zikorwa igihugu cya Kongo mu by'ukuri ni igihugu gifite ngo imiyoborere mibi, ahubwo akaba yaramusabye kuba ayivugurura. Akaba yaramubwiye ati ibi ngibi by'imitwe ije itandukanye ni ibintu byahozeho ahagana no muri za 2000 ni yewe no mu mwaka w'1992. Ibi byose ngo by'imitwe yagiye ahubwo akaba yaramusabye kugira ngo agerageze guhindura ibijyanye n'imiyoborere kugira ngo abashe guhashya iki kibazo cy'imitwe igenda ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo abaturage babashe kuba babona umutekano muri rusange. Indi mpamvu runaka rero navuga ko ni perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa waruherutse kwemera ko agomba gufasha igihugu cya Congo kugira ngo kibashe guhangana n'umutwe wa M23, ndetse ibi akaba yari yanabitangaje anavuga ko agomba gutanga ibikoresho byose bishobora kuba byakwifashishwa mu guhangana n'umutwe wa M23. Akomeza kandi yanakomeje avuga ko abanyekongo bakeneye ubuzima bwiza, bakeneye kubaho ndetse n'iterambere, byose ngo bakaba bagomba kubikorerwa binyuze mu muco ndetse mu by'ukuri no kubobi n'ubwiza. Gusa byaje kurangira rero nawe amenye neza ko Kisekedi akorana n'imitwe igiye itandukanye, biza gutuma rero nawe yatangiye kuba ashidikanya, avuga ko bishoboka no kuba igihugu cye adashobora kuba yacyohereza ngo kize gufatanya na SADC nkuko n'ubundi ari umuryango arimo kugira ngo babashe guhashya uyu mutwe wa M23. Amakuru akavuga ko ahubwo yavuze ko ahari ingabo afite ziri muri MONUSCO cyangwa se ziri kugarura ubutumwa muri MONUSCO. Izo ngabo ngo nizo ziri buze gukomeza gusova cyangwa se gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri ibi bibazo irimo kugenda ifite cyangwa se irimo kugenda ihanganamo
n'uyu mutwe wa M23. Umutwe wa M23 wabwiye amahanga ndetse ubwiranamo na SADC ko witeguye igihe cyari cyo cyose iyi SADC ngo yabagabaho ibitero, ikaza ikiyemeza ngo ije kubagabaho ibitero. Iyi MONUSCO, iyi M23 biciye mu muvugizi wayo Bwana Majoro Wiringoma yatangaje ko biteguye kuba nabo bakwirwano ndetse ngo bakanabikora kinyamwuga. Ijambo yashyizemo akaryungamo ngo ni ijambo rwose ngo bagomba kubikora kinyamwuga. So ibi rero akaba yarabitangaje nanone ubwo yabikoresheje cyangwa se yabinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko biteguye ndetse rwose badafite ubwoba, badatewe ubwoba n'izi ngabo za SADC. Akaba yaravuze ko icyo we bagomba gukora ari uko ngo azi ko barwanira ukuri kandi ukuri kwabo kuzatsinda. Akaba yaravuze ati nibaze nibatwataka tuzarwana kandi tuzabikora kinyamwuga. So ako kantu yashyizemo kakaba ari akantu mu by'ukuri gakomeje kugaragaza ko M23 kuri inshuro nta bwoba namba, yiteguye urugamba, yambaye umwenda w'urugamba muri rusange. Andi makuru akanavuga ko M23 rwose nayo yatangiye kwisuganya kongera imbaraga ndetse no kwitegura kuko ibona ko Kisekedi yakomeje kugenda yinangira nyuma yuko ahaye EAC yuko ngo nibigera mu kwezi kwa mbere ku kwezi kwa gatandatu, mu kwezi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nta kiragerwa, hakaba arasabye izi ngabo za EAC ziri muri Repubulika Demokarasi ya Congo ngo ko zava kuri buriya butaka. So nyuma rero yuko ubona ko Kisekedi akomeje kwinangira, M23 nayo ikaba yatangiye kongera kwisuganya ndetse no kongera imbaraga ndetse no gutegura urugamba muri rusange kugira ngo izabashe guhangana n'uyu mutwe n'iki gisirikare cya leta Congo cyatangiye kugaragara nacyo ko kirimo kwitegura, aho byaje kugaragazwa n'umwe wa minisitiri bizi ngabo za FRDC Bwana Jean Pierre Bemba, aho yagaragara muri Indonesia arimo gushopinga, arimo kugura imbunda ndetse yewe n'ibitwaro biremereye cyane, harimo n'indege z'intambara, ibifaru, imbunda zo mu bwoko bwa pistoli ndetse yewe n'imbunda za AK47 zo mu bwoko bwa automatic weapons. Akaba rero ibi byose ari ibikoresho yagaragaje muri video ndetse n'amashusho n'amafoto, arimo gushopinga ndetse rwose arimo kugirana imihahirane cyangwa se ari gusinyanya amasezerano n'izi nganda zikora ibikoresho by'intambara mu gihugu cya Indonesia. M23 nayo bikavuga ko witwa Sultani Makenga warumaze igihe ari muri teritwari ya Nyiragongo ategereje kumva mu by'ukuri ijambo rishobora guturuka kuri Antoine Felix Kisekedi rivuga ko yabashije kuba yemera imishikirano. Iryo jambo rero uyu Sultani Makenga akaba aritegereje araribura. Nyuma yo kuribura rero amakuru aravuga ko nawe yatangiye guhindura ibirindiro, akaba rero ngo agiye kwerekeza imasisi na za Ruciro, aho agiye kumanukana na za ntare za Sarambwe nk'uko amakuru mu kugenda abigaragaza. Intego nyamukuru ngo nugutangira gutata ndetse no kwiga uburyo kibagaba igitero ku kigo cya gisirikare cya FRDC. Ubwo birumvikana position ya FRDC bivuga ko ipakiyeho ibikoresho byinshi cyane FRDC imaze iminsi ipakira ibizana aho ngaho kugira ngo iyite